Ya bathi sizawuzalwa ingalabezi madoda zishiya amagama emhlabeni. Amadoda athakazelelwayo. Abo-Keto Professor, abo-Mqondisi, abo-GP, abo-Kingman Namuna, abo-Bosfori, yibo labo. Sikuphi la siseParis. Hey, asisi kuphi siphelele Jozi. Sifikile sise-Free State. Yashisa futhi. Alright, azange kuzodlala la, azange ngokuzoncenga futhi. Sizosiza umphakathi. As Operation Tutula. Kwenzakala kanje. Ngizohlangana nomama kaMugelo. Ke ngwana wa Tshwenya, akawafuni ukwasha izitsha, akafuni ukuparticipate. Very lazy. Mara alright, asingeneni siboneni ukuthi sisiza kanjani umsebenzi wethu. Akusukubheka umntwana, akusukucindezela umntwana. Ukakha umntwana abe indoda eqotho. Nakusasa uzosibonga sekakhulile sekawubaba bathi ngasizwa yilabo baba laba enibabona la. Danki siyabonga. Follow me. Don't follow the face. Nna ke Dijimetse Mpheng from Tumahole Parades. Ke na dilemo tse I'm turning 39 in ka di 7 April, which is next week. Why ke ngwaletse ngwana wa Tshwenya because ke na le ngwana o ntshwenyang seriously ka tlung e leng Kamogelo Mpheng wa ntshwenya haholo ha behave hantle ka tlung wa retella o etsa ha kolma ke ntlo ha etse dintho tse tlamang ngwana a di etse ka tlung. So that's why ke ngoletseng ngwana wa Tshwenya for e tlo nthusa ka yena. Ka mo ke ngwana o mong o sa mameleng ka tlung ha re mameleng nna le mme wa ka wa re arabisa ke ngwana o sa batlong ho rumuwa ke ngwana o sa batlong ho etsa next ka tlung o fihlang bosiu. So rona ntho jwala ha re no e tolerate that's why re ngwaletseng ngwana wa Tshwenya e tlo re thusa and then re na le hope hore e tlo re thusa. Re na le ho dula nna le kamo even le nkgono wa hae wa dula le ena haholo re mmotse hore o tshwenywa keng ka mo o dula re hana nix ha ona ntho e mo tshwenyang. So ra be ra mmatlela batho hore like ba tlo bua le ena like mosadi wa malome wa ka o la nna bua le ena ka mo ai ha open ka mo a ke tsebe tshantse re etseng hore be open but ke feel hore hona le something I kwaletseng ka hare a sa batleng ho bua ka yona ha ke tsebe ha sa bui ho nna o tlo e bua ho mang cause ke nna mme wa hae maobane like ke ne ke le busy ke cleaner a ke cleaner jalo ke tlosa skipa sa hae mo stulong ke sisa ko kamoreng ya hae ke fihla ke se beya mo o robetse yo o la ka tsoe ke ha ke tsebe ke ntate wa monana o what nna ke mosadi wa hae unshouta yo ha ke sa wa maobane ha ke tsebe ho no tlo etsalang ka nna go re pelo ya ka ne le hloko the whole day e tsholwa madi pelo ya ka ke kamo. I thought o tla khutla a apologize but he didn't. Highly apology ka mo ha itsebe ha ke tsebe a skisi ya ka mo ke tlabe ke bua maka ha ke itsebe. Dumelang bomme le kae ntate? Ka lebitso ke Israel Matseke Zulu. Alright tate. Re tswa re le ko Mojalava. Alright. Channel 157. Ngwana wa Tshwenya. Re ke dumelele tshunaka I introduce. U Giano lo Mqondisi. Okay then. Siyabonga. Thabela mtse. Ya wachisa man. Yo. Ko Paris. Ya khwachisa. Yo haholo. Really Mojalava we are very proud gore re tle mo Paris because re thotse di complaints ngata gore re fella ko Johannesburg. Okay. So this is a great opportunity for Luna. Le ba bang ba tla be ba shebelletsi ba re batlang re tsebang gore bana le bothata ka mkgo go tshesang ka teng a ke batlo lo senya nako a re keneng straight tabeng gore ka lebaka la eng re le mo ntlong yana ka tsheko. Alright ntate ka lebitso ke Dijimetse Mpheng ke motswadi wa Kamogelo Mpheng re lebiditse ka taba ya Kamogelo a sa itshwarang hantle a re sokodisang ka tlung. Okay. What's up? Kamogelo ha re mamele at all like o bone ka re dithaka kaofela ka tlung wa tella o dintho tsena kaofela ba tlo sebetsa ba tlo etsa next ka tlung maobane bile ne ka go batla o mpetsa yo maobane ne ka go batla o mpetsa straight ke like ne ke nkile t-shirt ka mo dining room ya ke isa ka moreng ya hae not knowing go tlo stena ka Saturday skipa sa te yo ha hlamo yo ene ka re tau sefapana batla o mpetsa ntonetse le mahlo yo ne ke tshaba like maobane ka lo mona le jwalo. So a ke tsebe ke ngwana jwang o na le anger or what cause ha bui le nna o ke traile ke mbatlela batho
ba bue le ena ha batlo ho ntsha se ka sefubeng sa hae. So ha o re tla mo thusa jwang a sa batlo ho bua hore bothata ba hae ke eng. Mokgono Ai na he ampone o bona hantle hore ke scope la ba sa hae. Ampone ka next. Ke bioscope ya gage ke everything ya hae. Nkile ka kwata ke sona a sa hopola na ntse. Ntate ola ke le ka nka seta ene ke se bona hore se bohloko. Ke ka nka seta ka mongata ka sona. A se khodisetsa ai. Hone tsena peine ya hae tlo kala. E ka reng kwala moya. Peine ya seta se ne ke mongata ka sona. E ka reng kwala moya. Matsatsi a ne ntse ke peine. Ha ke next. Ibile se ke na le lebitso le letjha ke mantloko. so thuso e lileng la tsamaya la lo e batla batho ba le ba biditseng gore ba tlo leka go le thusa ke thuso e jwang Ene le mosadi wa malume wa ka o la ka mmitsetsa hae ba ye hae mo ba lo bua so ha ka ba mpha feedback go o tsamaile jwang and then last week ke kopane le cousin ya ka she's a teacher a ba go o tlo etsa letsatsi ga tlo kopana le yena a tlo bua le so ke yona thuse ke ile ka e ba ala ke la mo punisha la mo betsa no ha re so metse sa le moholo haholo for ka mo betsa o na le how many years o tlo 20 this year o santsana ke na sekolo sampana ke na school di tsamaya jwang ditaba tsa gae tsa ko sekolong taba tsa sekolong ha ke na di complain le fela maloba mo a sa batlo presenta sekolong ba bitsa motswadi so ha ke re ke tlo ya ba mplela hore no ba ilukisitse la ba presenta ko sekolong so mara ha ke na di complain ko sekolong hakalo so ngitshene ko ubuya isikhathi sini endlini ba late akabe late ba late nge weekend ngathi uzifundisi kothini wa DJ ma ka di weekend yeah and the week ukhona la ekhaya and then unjani unabangani something hayi ndibona nento umngane oyiwani unomngane oyiwani ma hona le ba hanging out le bona shopong mo dula le shopong ha o mmatla la mthola shopong and batho ba a dulang le bona ke batho ba tsuba uyaphuza uyabhema ananga mbona hayi akisommoni mara re utlwa ka mahemheme fela bathini ka mahemheme ba re wanwa okay malaza ungafika dakiwe la endlini akisommoni o se ke mtha secretive ntho tsa di etsa okay asenzeni kanje uphilo mfana o teng ka tlo akese ha re bona re le ko kgeine go na le di-camera ka tse ko re dutse so le nkgono wa gago le mama gago ke eng e setlang ko kelellong ya gago were you expecting us lebitso la ga ke ka mogela nkgono wa ga le moaga ba mpiletse ga ke mamele ka tlong yazini inhliziyo sethu zincane kakhulu sibona sambana ngama-wheelchair impama siyihlaba manje asinasikhathi we are very impatient because the country it's dirty and we're fixing the country so asifuni usimoshela isikhathi gore wena ungana o sa buing ko ntlong today you are going to talk today it's either we do it the rough way or the smooth way. This is the rough way. This is the smooth way. Which one do you choose? Smooth, rough? Smooth, eh? Okay. Yeah, so ngasimoshela isikhathi. Thina kusitha abogogo bakho nabo mama bakho labo badelelayo la endlini. Nalabo babo ngabahloniphi la eParis. Sinabantwana abadlula wena futhi ngeminyaka. Asicala ukubona umfana onjengawe emhlabeni. So now you're going to answer each and every question that I'm asking you. Why all this rubbish that you are doing? Why usaba hlombi? Why usaba uthu? Yeah, I give you the age when I ask a question, you reply. Answer boy. Otherwise, kuzophenduka amatafula kuzoba ngenye indlela. Why ungahloniphi into? Why ungahloniphi umama wakho nogogo wakho? Ufuna ukuhlonipha abantu? Manje why ungabahloniphi? Yini seliqinile? Manje soyajola. So ubona igrop lapho ubona abantu aba useless. Awubona abantu abakukhulisile. So what's your problem? Indlu enhle so. Ushota ngani? You have your private room. The new generation. You have your own privacy. Yini ziyanihlanyisa lezi zinto? Yini kamela uyaphuza uyabhema yini inkinga yakho?
Ngiyaphuza. Uyaphuza? Uphuzani? Phuza. Masayra beer. Side. Ona sa tsebe hore ke ana. Ona utlwela ka batho. A ke so mo jwetse hore ke ana. Uyapema? Okay. So yini yenza ukuthi ungahloniphi abazali? Yileyo question esifuna ukuyazi. Why ungahloniphi ugogo nomama? Yini inkinga? Ayikho inkinga. Uyahlanya inkinga kanjani? Uyadelela nje. Mama. Maybe atsibi. Gore o ribiditseng. Can you explain the situation gore why o ribiditse re le mo? Ke bitse bontate ba tlo solvela bothata ba sa re hlomphe ka tlung o re tella. Weekends ntate wa mona, o fushi ntate wa mona gala hlokafetse. So ka ba bitsa he, that's why re sa o jwetsa next. Yasizwa. So yindlu yakho le. So why ungakuye efone yakho? Uyophakama khona, uyoba isiphakami khona. Ube nomfazi wakho, ufike uphendula amasofa, wenze yonke lenyakanyaka. So mawubani. Ikale bakala yeng mawubani no litawu. Mawubani? Yes. Ungizwile. Ngisikitawo. Mama? Mabana ke ga ke ile skipa sa ka se beha betheng wa hlamo ke ntse ke kolomaka wa re hey skipa sa ke tlo stena ka Saturday se tlo tsutsubana o kana wa mina skipa sa was beha wa mplela hantle ke tla se beha skipa sa ke se bele ka thoko and then tlo stena ka Saturday wena wa shout o hlafela so shout fela ke ga ke msadi wow wa shout Mawubani ona nkile skipa sa ka. Ne ke se ainile a senka a se lahlela betheng. Ke robetse. Be ke se nka ke sisa ka mo hape. A ba ntšhika. So, o jiwa keng? Sawara ke batswadi ba gago ba Rinke as take me like as your father. Yeah. This is another Babu Mngani. I'm Babu Mkhulu. Na Babu Malume. Yabona uphethe ubaba omkhulu nobaba omncane mfana. Angithi ushota ngaleyo department wena emhlabeni. You never mentored, you never had a father figure. You lost your father at the age of 6. So, let's get into it. Khulume nje ukhululeke. Kwenzakalani mfana? Athi wetsalang kana. Mfana ngitshene ke. Mangabe uzizwa uvukelwa ukwata kusuke kwenze njani? Kusuke kutheni ku? Athi ngibonise itsala fela mabani. Akusiyo into awuyiplanayo. So mangabe uzobe khuluma nawe yini leni esuke ikwatisa nje ekudinayo? So, una le relationship le batho ba kwa bo ntata gago. Una lo shapa around lo ba bona mo Babu Mncane. Ba receive jwang. Do they like you? I can say. They appreciate you. Mama le koteng wa ba phagamela le koteng. Wa ba phagameli. O phagama mo fela. Khona ntse ke ba tseba no. O ba tseba no so ba tsibi na ka fela. Ha o gola o ile wa mmutsisa mama ga go who's my father? Yena ke mtse. Okay, azanga o fitlhela ke re. La o botsa re ntata ga ke motho so go etsagetse so o fitile go lefatsheng. Ke mtse ba. Wa mtse. Mara sa phila ke. Ene o tsamaile ke. A gona gore tla gutla. Ngitshene boy. Unayi right yokuthi ugogo makakushaya wena uphindisele kugogo. Ngawucabanga wena. Ikhona into enjalo. Why uyenza wena? So, khuluma. Why uyenza wena? Uyazi ukuthi ugogo lo ujobe khona la emhlabeni ufana noNkulunkulu wakho uthi ngelinye ilanga uzobuya ufuna inhlanhla kuye emathuneni. Uyakwazi lokho? hayi ukuthi ufana noNkulunkulu. uNkulunkulu. Why pho ukwazi wena ukuthi ubuyisele umntana wakho ungajabula wena maye ngabuyisela kuwe? Wesiphatha ugogo, umama kamama wakho. Ikhona into enjalo ma. Uyazi lo muntu lona mangabe ngakushaya ngapha ngempama kumele uthi Khosi lo uNkulunkulu wakho lo. Bewungeke ube nomama ngaphandle kagogo. Ma wenze into wrong. Bawuchika jwang.
Adi. Adiyo. O wena nje uyedelela wena. Uyazidelelela nje by nature.